Joseph Muscat, Godfrey Farrugia, Franco Mercia, Manuel Mallija, Michael Falzon, Konrad Mizzi, Justin Caruana, Rosien Kutajjar, Chris Cardona, Chris Fern, Silvio Grishti, Clayton Bartolo u Rodrigo Galdes. Huma dawn it-13 il-riżenja illi mmarkaw il-Gvern tal-Labor mill-2013 law, riżenji marbutin ma' skandli serji, b'numru minnhom saħansitra jinsabu quddiem il-qorti kriminali. Fl-ewwel sena ta' Gvern Laburista, mal-ewwel kien hemm is-Segretarju Parlamentari Franco Mercia illi xeħed ir-riżenja tiegħu. Issegwi sena wara kien hemm is-saga ta' Manuel Mallija wara l-isparatura tax-xufier tiegħu. Paraj fuqu! X'inhu? Tarabli, paraj fuqu! Imbagħad l-2016 irreżenja l-Ministru Michael Falzon illi dak iż-żmien kien segretarju parlamentari fuq il-każ ta' Strada Zecca. Is-sena 2016 u s-snin ta' wara kienu fost l-aktar turbolenti għal pajjiżna. Il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, id-deal ma' Vital Sue Stewart u l-Panama Papers fost l-oħrajn. Infatti fl-2019 waslet l-aktar riżenja mistennija, ċoe dik ta' Konrad Mizzi, illi sa mill-2016 kien issemma f'numru ta' skandli. Għalkemm l-akbar riżenja fl-istorja ta' pajjiżna tibqa' dik ta' Joseph Muscat, illi spiċċa kellu jwarrab wara protesti kbar fit-toroq fl-eqqel tal-kriżi politika tal-2019. Fl-istess perjodu kien imiss lil Chris Cardona, illi spiċċa kellu jwarrab anka minn deputat mexxej tal-Labor. Fis-snin ta' wara kienu dak iż-żmien il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana u anka s-Segretarju Parlamentari Rosien Kutajjar illi kienu sfurzati jirriżenjaw. Fuq Caruana kien żvelat illi raġel tagħha, l-eks assistent kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta, kellu relazzjonijiet mill-aktar qrib ta' Jorgen Fenech, il-negozjant implikat fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Ftit wara anka nstab illi kienet tat kuntratt ta' eluf ta' euro li sieħeb tagħha Daniel Bogdanovic f'impjieg illi hu ma kienx ikkwalifikat għalih. Min-naħa tagħha Rosien Kutajjar kienet sfurzata tirriżenja wara li kienu pubblikati chats bejna u bejn il-negozjant Jorgen Fenech, fejn fost l-oħrajn kien ammanka l-messaġġi li Kutajjar batet il-Fenech fejn ikkonfermat li fil-Labor kulħadd jitħanżer botta mhux daqstan sottili għal kollegi tagħha. Il-Gvern kien anka dominat minn skandlu ieħor fejn jidħlu l-benefiċċji soċjali. Bil-persuna f'nofs dan kollu jkun il-backbencher laborista Silvio Grishti, anka hu kellu jwarrab. Ftit wara id-deputat Prim Ministru Chris Fern kellu jirriżenja, kifu jinsab akkużat kriminalment fil-każ tad-deal ta' 3 sptarijiet. L-aħħar żewġ ministri li rriżenjaw kienu Clayton Bartolo u Rodrigo Galdes. Bartolo kellu jirriżenja wara li jinstab li kiser l-etika meta impjega lil Amanda Muscat li dak iż-żmien kienet is-sieħba tiegħu bħala konsulent. Min-naħa tiegħu Rodrigo Galdes kellu allegazzjonijiet serji illi bdew mill-eks MP laborista Marlene Mizzi l-implikatu f'konflitt ta' interess man-negozjanti. Intant, minkejja dawn ir-reżenji, Chris Cardona, Justin Caruana, Rosien Kutajjar u anka Michael Falzon sabu ruhom lura fil-Labor. Falzon baqa' jsaddat fil-kabinett. Kutajjar għada qed tipponta fil-waqt li Chris Cardona u Justin Caruana qed jingħataw l-eluf ta' euro f'konsulenzi.